Bihaća koji se spominjao samo u crnim hronikama televizije i novina. Sjećamo se i smrtovnica naše djece koja su prerano otišla od narod lidera kojima tadašnja vlast nije znala staviti. U protekle 4 godine nismo imali problem sa drogom, nismo imali problem s prostitucijom, zato što sam jasno rekao da u ovome gradu hoću raditi red. Radili smo zaista smo radili najbolje što smo mogli. I kada sve prođe, bit ću siguran da kad se pogledamo ogledalo da ne hatoji da mi nisam radio nešto što je mogao. Za to vrijeme stekao sam i dodatno iskustvo, kako na privatnom, tako i na poslovnom. Između ostalog, živeći s vama ove 4 godine, nešto da mi se najtužnija i najsretnija stvar. Najtužnija kada mi je 2005. godine umrla majka i 2008. godine najsretnija kada sam dobio čerkicu. Želim da mi se zahvalim sve i jednom od vas i onima koji su glasali, koji nisu glasali. Želim da se zahvalim svim građanima Bihaća, svih 70.000 ljudi u tome što ste i u dobru i u zlu bili sa mnom i bili moja snaga onda kada ste mi najviše trebali. Činio sam sve da budem na mjestima gdje ste me baš vi trebali. I tako mjesec po mjesec, godina za godinom, stvarali smo bolji Bihać.